Maya pa sisilim po kaya katamungan. At syuta na po king kalima ng Domingo ning pamanyubling mebye. Pakyabetala po king kaya katamong misa, ing kapasalamatan daring makatuki, ding king purok 6, baliti, ding kaya katamong EMDC, Legion of Mary, Rainer Razon, Eddie and Josephine Niedo, king karelang wedding anniversary, Cordero family, Emelita Montemayor and family, Lord Di Marukot, Merly Martinez. Para king kapasalamatan, king Aldoning Kebayita ng Aliza Rain A. Tulio, king kayang 18th birthday, Jose Maria Panal, Carmelita Ceroso, TJ Barzelon, king kayang 2nd birthday, Sharon Lacson. Para king personal kayadwana ng Mr. and Mrs. Brian De Mata, Yoli Pineda, Joy Espino and family, Resurrection Rendon, Phil and Janet Castro and family, Vic and Del David and family, Cheneslyn Reyes, Eleanor Ventura, Sita Santos, Bernie and baby Henson and family. Para king malagwang kapaldan ng daring makatuki, Cordero family, Tomas Rendondo Jr., Ivana Equiban, Minette Dantes and her baby, Catherine Kayanan, Emelita Miguel Montemayor, Alfredo Miklat, Beatriz Guma Felix, Luisito Guma Felix, Raquel Marquez, Rolinda Viray and family, Maria Fe Tulabot, Mateo Asuncion, Jane Valdivieso, Pierre and Sina Yu Asensi, Glenn Quizon, Lina Kahuraw, Marie Redondo, Iliana and Gabriel De Luna, Ricardo Gabor, Florian David and family, Bong, Lisa, Kay, Kian and Andy Montemayor, Narcisa Sinlao, Nelly Mangyo, Daphne Rose Villanueva, Alejandria Guma Felix, Esme and Junior Cirineo, Maria Paz Capis, Ferdinand Angeles, Jennifer Canlas, Patrick Yu Asensi, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para king alananggang kapainawan ding kapatatamong mayango na biye, Nazario Paule, Jojo Espino, Corazon Dizon, Feliz Mendoza, Amado Suliman, Rufina Hipolito Suliman, Blanca Suliman David, Romana Liwanag and Lazaro Jose, Joyce Eneria, Ruth De Leon, Father Marius Roque, Father Mar Miranda, Lawrence Crisostomo Bautista, Romel Sereneo, Elmer Domingo, Peter Joseph Nepomuceno, Gloria Limpin Manalili, Ermelo Torato, Hipolito Santiago Sr., Monica Castro, Euphemia and Daniel Silab, Amado Seliman Jr., Juanito Manalo David, Jaime and Asuncion Soleman del Rosario, Danilo Yularde, Jaime Mangyo, Luciano Ocampo, Norma Santos, Father Ermelito G. Simbulan, Evelyn Chuleco David, Regina Bondok, Henedina Coronel Maglalang, Teresita Maglalang, Cirilo Lloyd Balgan, Juanito Razon, Erlinda Abakita, Alfonso Kaluwag, Carlos Luis Martinez, at ding sa Blancaladua, King Purgatorio.
talakad tampo at makyabing magkanta, king dalit a pamuklat. Itamuing kayang balayan, ikaw nagkayang papastulan, pakati punta mo, pasalamat mo, kikilala, king kayang kayapan. King Legyon ningig pa, pananganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili sana kay kayungan. At kaya ka antimorin, Maya pasisilim po kay kongan. maya pasisilim po amo. Achuta na po kay ikawalong aldo, ning katamong pamagnovena, king katang pamagsadya, king kapiestan tamo, ngayon Domingo. Kapatating Ginoo, Diyos tayo dapat inturing na kay katamo, bilang kayang alipan, bilang kayang kakaluguran na kaluguran. At itiin dapat tamong dikilan king katang pamiyabe-abe, anti mong mikakalugod, ang mikakaluguran. Dapat nang kay pasakitan tamong king katang pamiyabe-abe. Masyado tamong didenan, marakal, pabayat, obligasyon. At karing panahon, mikakasalata mo dinanita. Eta masaya king katang pamilya, king katang parokya, king katang pamiyabe-abe. Mangyatang kapatawaran king Diyos king katang kakaluguran. Bansanan tunay, mikakalugod tamo, at maging mayan, ing biyatamo, king katang pamisaupsaup. Karing panahon, mikasalata mo, ngatangan po, magkumpisal ko, Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip ang manuat dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko ka Santa Maria ang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dalanak tangan sana, kimbiye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ganakantala po rin kaya katang panalangin at hindi kaya katamang intensyon kayong misang iti. Malalangin tamo. Oig paming mayupaya, kapamilitan itong misteryo na ningkaya kang pangakabos. Isadya mo sana para kimbie alanganga. King pamagmasusimi, king panyatang, king kamatayan at pamanyubli ng mebe Kristo, ang tabayanan na kesana hangga king kaya kaming kaligtasan. At itiaduan mi kapamulataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo king kametong hanim ba ng Espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ding dapat dareng apostol. Ding apostol, ampo ding makatua, kambening mabilog a iglesia, pikayari rang padalang mapilan a kataong peka katawan da, atuki kari Pablo at Bernabe karin at Chokya. Pinili do ring adwa kataong kilalanan da ring kapatad, ilapin di Judas Amayaus, Barsabas, ampo Isilas. Te parara de karela ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatua akekong kapatad, payabot da ing karelang komusta, kareng sablang kapatad, alahin pagano amanuknangan king Antioquia, Syria at Cecilia.
Miras kaya kami ing balita, king ding mapilan akataong ibat kaya kami, keni Jerusalem, detangan da kayo at ligaligan da kayot gilwan ay isip king karelang pamagsalita. Makanyan man, deti alalang kapayintulutan ay ibat kaya kami, para daptan dayta. Ulinita, mipulong kami at pikayari mi ing mamili keng peka katawan mi at itubod la kaya kayo. Datang lang kaya berading pakamalan ming kakaluguran, a Pablo at Bernabe, ay epasayang keng bieso suyo raking ginutang Heso Kristo. Tutubod mila kaya kayo, ulinita, Rihudas at Silas, amunye patutong personal, kareng bage simbitla mina kaniting sulat. Uling kaburyaning Espiritu Santo at kasanmetong na kami kaniti. King kayo mirina na liwapang tuntunan, labis kareting makatuking tutong kailangan. Manginlag kayo, king pamangan amiyang pangkareng Diyos-Diyosan, kayo mamangan daya, kayo mamangan king karni rading animal, apeterang peparayan, at dumayo kayo king sablang manawang. Painlagan nyo nga niti, at kayo milisya king matulid a Diyos. Pepa lakwan doreng tubod at tinaglusla Antioquia. Karasda ka rin tinipon doreng sablang alagad, at binyere karela ing sulat. Inyang abasare ding tao ing sulat, miragdagla tetagan alub king kausukan adaralana. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, dalit kong kapurian keka, busal ding sablang bansa o Ginoo. Dalit kong kapurian keka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Lubos keng keka manalig, o Diyos, dalitan dakat purian. Migising ka o kakong kaladwa, migising ka kakong alpa at lira, pati aldo, gisingan ko na. Dalit kong kapurian keka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Pasalamatan da ka, o Ginoo, arapan da ring sablang tao. Dalit kong kapurian keka, busal ding sablang bansa. Uling ing lugod mong kukupas, miras banwa, at ing kekang katapatan, lalagpus kareng biga. Dalit kong kapurian keka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Talakad tampo, ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Itiya ing utos ko nga naning Ginoo, mikakalugod kayo, ang timonong makanano rakong liguran. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka ang timorin. Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad. Iti ang yutos ko. Mikakalugod kayo, ang timonong makanando da kaong liguran. Ala nang lugod amay gitpa, kaya sakit ang idaw nening meto nga tao yung biyena, pakaring kayang kakaluguran. Ikayo, kakaluguran da kayo, nung tuparan nyo laring utos ko. Eran ako ausan alipan, uling nga nabalo ning alipan ing daraptaning Panginwana. Inya inaus da kayong kakaluguran, uling ing sablang dimdam ko kangig pa ko, pepabalo ko kay kayo.
Eyo ko pinili, nunay akong memili, at mituldo ke kayo. Banlumal at pasipamunga manatili. King uli nanite, nanumang adwan nyo king igpa, king lagyo ko, ibiyena ke kayo. Iti yung yutos ko ke kayo. May kakalugod kayo. Kapatading may pabalita ng kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Friends, kaluguran. Jesus king Ebanghelyo, pepakilala ya bilang maestro, yang ausandeng rabay, naikit pakamalan ng sarili na. Kaya naman sinabing sarili na bilang Ginoo, anak ng Diyos. Pero pepakilala na yung sarili na karengkayang talatuki, karengkayang disipulos, karengkayang apostoles, karengkayang inaus king sasuan. Ausa na lang kakaluguran. Edan ako ausa na lipan, may kakaluguran tamo. Let's go for some good news pamo bayo tamo mag-reflect further. Ing may pabalita for the day. Baluyo po, siyempre, nakala COVID cases, ilang kukutang tamo. Ako, babasang ko lang, nung piranlareng kaso, kay katang Barrio Aldoldo, bayo matutut, pangadi ko lang. Ang pampasalamat ko, kareta mipaldan. Pero lawen taya naman itang metong pang sumangid, ning pamakilaban tamo keng COVID, alimureng mipaldan, oreng mituran keng virus, nune itang mas malambatan, ausan tamong kapaldanan at protection. Alim mo ring face mask o face shield o distancing, itangawsan tamong vaccination. King kwento ring pa mag-vaccine kaya katamo, 2.1 million na lang deng may vaccinate and 343,000 na lang ring fully vaccinated. Ito mika second dose na. At Denny Aldoldo darakalla. Nung matinta ng metong milyon, amituran COVID at magit lang 900,000 deng mipaldan. Ngini naman, lawen taya naman itang tukyan taya kayang balita, pilano reng mika bakuna. Makasikan lupuy ni. Kalita pang May 5, ketiking Angeles, at intaan ng 3,469 amika bakuna. Inuna daw pa mo ring frontliners, deng sisilbi karing kikatang baryo, karing kikatamong kareng katang magobrang publiko. At sunod-sunod na kanyan, kareng mga tuwa, kareng ating sakit, at sunod-sunod na. At dapat tamong maging masaya. Bakit po? Kem Pampanga, at intanang 28,336 individuals already vaccinated beyond the frontliners. Dengaluang balen, pati na rin mga tuwa. At nandingabak ating 1.5 million corona vaccine dinatagking Ninoy Aquino International Airport. And today, kiti Pilipinas, buong Pilipinas, ating tanang 5.5 million vaccines delivered in our country. And at the end of the month, ngayong May, we expect 7 million vaccines to be delivered in our country. That is almost 10% of our target, namang more than 70% of vaccination. It is snowballing. It's getting bigger, and more are inoculated every day. May even get more efficient and better each day. I also noticed the regular supplies from various suppliers coming in our country. CoronaVac or Sinovac from China, AstraZeneca of Oxford, Sputnik 5 of Russia, Pfizer of USA, and Johnson & Johnson's
of the Americans. At ito po itang Covaxin of Bharat Biotech of India. Nung lalo nyo po, darakal na la naman, deng suppliers tamo, darakal na la, deng mag-donate, muna man deng papasasali. Namburin na po sa Bianini. Bukas, it could be better than yesterday. Last year, Mayo 2020, etaman balo nung Mika bakuna, etaman balo nung mirasan tamo, ngeni manayata namong bagya namo. The news really makes us encouraged, inspired, even excited, and all the more hopeful. The best is yet to come. We see the silver lining even when we still have 60,000 cases of active COVID-19 cases in our country. Ang yan din kaso ngayon bababa ng bababa, aldoldo kayong buong bansa. I think more or less this week, I think 5,000, 6,000. Pero bababa na po. Unlike last month, I think 15,000. Pababa na po sana. The cases are also going down little by little. Amidst the other discouraging news in our country, dakala po dito, I chose to proclaim this is specific good news. Magdala tamong maya pabalita, makasikanlub at makasaya. I'm looking forward for the coming days, excited and full of life. Itang miluwal tana, itang pwede tanang mag-umpisang pasibayo. Siyempre, ang may bakuna na ka, kailangan pa rin mag-face shield, mag-face mask, pero it will be better in serving and working for one another. Potang magdala kang maya pabalita, bala mo kaluguran ka. Friends, bring good news. Anyapin ni Kristo, ing maya pabalita, king katang ebanghelyo, nga na, I call you friends. Ing katang dadala na balita, maro ka balita, mabayat a balita, malungkot a balita. Nya potang mamasa tamo king ebanghelyo, kay ba nang binasa ning pari, iproklama na, iti, ing mayap masayang balita ning Ginoo. Imumunang pamamasa, katong pamamasa sabihin tamo, iting amano ning Ginoo. This is the word of God. Thanks be to God. Salamat kay Diyos. Pero yung ebanghelyo ng Kristo, ebanghelyo na ning mayap a balita. Ang tiya mong kakaluguran ang magdalang mayap a balita. Kasanting na po ning salitang Kapampangan. Kaya Kapampangan, patang sabihan mo, friend. Bunin sabihan, kaluguran. Pero patang sabihan mong love. Bunin sabihan naman, kaluguran. The same word. Apa siya po? It's just a different accent. Tag metong, ketang mo munang A, kaluguran. Tanang metong mas makabay ngay, kaluguran. Kaluguran. At yang kayong Filipino, kayong Tagalog parlance tamo, makanyan mo naman. Friend in the Filipino is kaibigan. And the root word remains when you say love, pag-ibig, kaibigan. They have the same root word, ibig. At ang gusto sabihin ng ibig in itself is will, kaburian, desisyon. It's a choice. Anya ako masyadong maniwala kitang usadang I fell in love. Falling in love. Itang falling in love, wala, may nabuka lang, hakarapat. Ara, nasa nyo na po itang may nabuka, itang mitalusad ka? You fell? Balang, you fell in love, you fall in love, bala mo itang alakan choice. Siguro partly, the emotional part of it. Pero, ing lugod, kay Pilipino, mo relasyon ing mikaluguran, nuna it's ibig, will. Ibig ko, gumanda ang buhay mo. Ibig ko, makabawi ka sa sakit mo. Ibig ko, sana gumanda ang buhay ninyo. It is my will. It is my choice. It is my fervent desire. Even in our Spanish, the friend in Spanish, amigo. Amor, amar, is close to amado, the lover, the one who loves. And the one who loves is also a friend.
from the word amigo, a friend, amar. That's why God and the will of God is like the blanket. May I repeat? The will is a good will that blankets and envelopes friendship. It is light and lightens the heart. Jesus considers us His friend. Mabayat po kasi po tang talatuki. Pwede yan naman po yun. Pwede yan naman talaturo. Jesus, maestro. Mabayat bagyay tang old concept of God and creatures. In the Old Testament, God and like slaves. Bala mo alipan in relasyon tamo kay Diyos. Kaya katang kapakumbaban yung kay gamitan tayong salitang alipan mo ko Ginoo. Pero Kristo, yung anak ningig pa, sabyana, kakaluguran da kayo. Jesus continues to call His disciples friends. He's always bringing the good news. That relationship of love remains. It is described further by Jesus as a relationship with complete joy. Emo itang kabud ka, masaya. Emo good time. Emo chill. Ali po, itang talagang tulang malalam. And Jesus defined this as friendship. Friendship permeates all human relationship. Imburi na po sabihan nita, potang impami kaluguran, tatagos kay nanumang relasyon tamo bilang tao. It can be applied to all kinds of friendship. For all kinds of relationship. May give you an example as all relationship can develop into friendship. Example, den ka klase mo, den ka opisina mo, desiping yung bale, your neighbors, o rin kapatad mo, kay pamilya, kadaya mo. In relasyon na yan, it is defined. Den ka klase, academic. Potang alawan ako section, yari na. Potang may graduate na kayo, yari na. Ka-opisina, potang may retire ka, ala na. Potang minuli ka kanya, lang obra, ala na. Kapatad, daya, pilido, bale. Para pareho ko kay pamilya. Siping bale, neighbors, it is a juxtaposition of your houses, siping bale. Potang may na ka rin, ala na relasyon, na muna siping bale. Pero, as I said, friendship permeates all human relationship. In pamikaluguran, tatagos kikikatang pamyabiyabe. Kung nanda ko po, in kikang kaklase, pwede may maging kaluguran? Wow! Dakal po ka rin, kaluguran ko, kaklase ko lang. Elementary, high school, hanggang seminaryo. Hanggang itabing masters ko. Di kaya kausiping bale, pwede yung maging kaluguran? Wow! Dakal ka rin kaluguran ko, siping bilang bale. Ating kayang group yan neighbors. Ating kayang group, kaya kaming grupo. May papag-update lang po, siping bale. Then ka-opisina, kabe mo kayang obra. Obra mo yan, obra. Pero pwede mo maging kaluguran? Wow! Maging mayan, yung obra, pota may kakaluguran kayo, mabahayat. Saup-saup, masaya. May papanantabe. Kung nanda kayo, den kapatad mo, pwede mo maging kaluguran? Wow! Mas masanting. Pota may kakaluguran kayo, tutuman. Maging mas masaya yung pamiyabi-yabi. Na maragulap isa, ako yung pangane, ikaw yung bunso. Matuwa ko kaya ka. Ali, potang kaluguran makukutang Neng kaya, mambalo din, matuwa kaya may kakaluguran. Because you see each other in a way of, itabala mo, pante-pante mo, pare-pareho, alang president, alang vice president, alang coordinator, kaluguran. Alang mabahayat, kitang pamiyabi-yabi. Niya siguro Kristo sabi na, the greatest love that you can give is to lay down your life to one's family, to one's brothers or parents, aliman, to one's friends. Ala ng pekamasanting alugod, na ibiyeneng biyemo king metong akakaluguran. The joy in friendship makes you hold on and to remain. To remain as a choice. It is a decision.
ibig. Unlike other relationships that you did not choose. Emo naman pinili recipe mong bali. Emo naman pinili rin kapatid mo. Emo naman pinili rin kaklase mo. And so on. Pero, kaya pamikaluguran, kailangan ka magdesisyon. Kailangan nyo sesen. Potay may kapatid kayo, hindi ako mikit. May kapatid kayo pa rin, di ba? Hindi ako misabi sa kapatid. Pero, kaya pamikaluguran, kailangan niyang masese. At maging mayan yung pamyabiyabe. Nang kay kasi, we make our relationship very stiff. Why make our relationship static? I hope you do not change. So, buri sabihin na magbayo, kalupan na dati. But we change. Tutwata mo, miminata mo. Nang kay, manaliway mo galitam, kailang bata. Sometimes we see ourselves a heavy relationship. Nang kay, chutabale, nakabayat yung relasyon tamo. Kaya pisang ban pwedeng maging mabayat. Potang balang obligasyon yung pamiyabiyabay tamo. Hanapin nitang kanta ng Barbara Streisand. You don't bring me flowers anymore. Bala mo, o tayo mo nakapagdalang bulaklak. O makanano na karugong pagdalang bulaklak. Pagdala na kang bulaklak, di tambayin tawya pa. O ngayon, itang budget, napamaya dyan ang kuryente eh. Magdalang bulaklak kasi sasalin ng formula milk. Pamayad na ng tuition fee. O itay lugod. Lugod pa mo rin ito. It's not only romantic. Kailangan ikakatang relasyon, it's dynamic like friends. Manaliwata mo pero yung pamikakaluguran, manatili. Nga na kung Pope Francis, may your relationship go beyond the boxes of the organizational chart. Saan yung kakatang relasyon, lumalta ka retang, wari kang organizational president, vice president, secretary, pakakaun-kaun la. Sana lagpusan nyo rin kaun na reta nga na. And seemingly, when you are friends, you go out of that relationship of boxes, but you become free. Goodwill in action is friendship. The grind of life will not stop. Hanggang bisa ka, sige, mag-obra, hanggang bisa ka, sige, mag-aral ka. But unless you stop by intention and action, it will always be restrictive. Anyapin po, dindam niyo na po ito salitang ARC, A-R-C. Sana you have that ARC relationship. Sorry po, A-R-K, K. Palitan mo yung K. A-R-K. Nanya po mo rin sabihan? Acts of random kindness. Itang kaluguran, kayapan, mo na kailangan schedule. Randomness. Wari niyan tabi kakaluguran kayo, lana ko man schedule. Once a month, may kita mo. O balang alas 6, may kita mo. It is as you are free. Potang may kita mo. Kaya may kamuha ng tapin kasi bigla kang mebengi, mapansinan ng oras because of the natural random initiative as a response to a situation. Kindness is not something that you have to schedule. Friendship is free from the limitations of our structures. Like the model of the good Samaritan. Itang maya pa Samaritano, man makaschedule at inya sopan kendalan. Iniwasan at inya pupunta lang, tinipaya, kayang asno, sinopane. Spontaneously, he decided to go down from his donkey to help the dying man. Spontaneously, he decided to withdraw money from his pocket to help the man. Random kindness. No schedule needed. Natural goodwill. Allowing the interruption to express your innermost goodness to your friend. Really, we need to go out of our own comfort zones to experience real friendship among us. I pray that in our parish, in our community here in Sapang Bato, sana po ay kumuha kakit Father Deo Galang, Parish Priest, kitang organizational chart. Sana kitsuko naman Deo Galang, your friend. Potang maging mikakaluguran tamo, I will still be your priest. Gawang ko pa rin ng obligasyon ko, pero sana maging mabayat. Sana tatakot king balang metong. Maging tang natural at maging tang totoo. Makadyan muna sana yung pamiyabiyabay tam kikatang parokya, kikatang baryo. Masaya ako nung kikatang kapitan, nakaluguran ke.
Itang kaya kakaken, keni ko ken, alipo. Para pareho ta susuyo. Ading miyaliwang magobra, kikiatam pisamban. There are times that we have to plan our own interruptions to do good. This defines friendship that we have with Jesus and with one another. I just shared with you, my dear friends, the concepts that I have about friendship that may help us to express our faith with one another. The friendship that brings good news and lightens our heart and our minds, especially in these most difficult times. Kailangan tala po maging kaluguran. Nga napinitan mo itong expression, it is good when you have friends who are like your family. Masanting ta? Masanting po ang ating kaluguran, balang pamilya mo nala naman. Tiko kaluguran mga nita, dito nga chula nga chukeng baleyo, alaman okasyon, makpangan la. Balo day laman ng refrigerator mo. Hindi ang alam berde, makipangan la. Neng kayo matundo na la, ila pa mumuli. Neng it's good to have friends who are like family. At home laki kayo. But it is better when your family becomes your friend. Pero mas mayap, potang pamilya mo, maging kaluguran mula naman. Makanyan mo naman sana kayong pamilya ng Diyos kay katao. Maging tami kakaluguran. Uling, i-Kristo mismo. Kaluguran, ing turing na kay katao. King lagyo ning ikpa, po ng anak, panibalan Espiritu. Amen. I-Kristo, ing tune kay katamong liguran, inya beryana, ing manatili yang kaya beta mo, king Eucharistia, manalangin ta kay ban pasulungan na ing kaya katang kasal pantayan at lugod. Nga tangan pong makibat, ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Itangan po, Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Para king Santa Iglesia Katolika, abalik na sa ing malalam ng debosyon, king tune presensya ning Diyos, abala mo wari matamle, ngening kasalukuyan, ipanalangin ta king Ginoo. ari ning lugod, ipakit me kaya kami, ing lugod mo. Para karing mitagulaling king karelang biye, king Santissimo Sacramento, ela sana miminalub king karelang debosyon, tune lalo rapang palalaman at ikalatiti, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning lugod, ipakit me kaya kami, ing lugod mo. Para ka rin sablang makinabang ay babye matampang kapasalamatan. Manakit lasanang mapilan apanandit, pasalamat king Ginoo, kay baddang mengan king keyang kakamal-kamalan na katawan, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Para kaya katangan, ibiyanasa kaya katamu ning kaya katang pamakinabang, ing tetagan at sikanan loob mi pasyag king panga Diyos ng Kristo at king keyang laganap a upayang magligtas, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Adwan tamo pong ngeni ing sarilitang kapagnasan. O Ginoong Jesucristo, alangangang lugod mo kaya kami. Pasiknangan mo sana ing lugod mi naman kaya ka at king balang metong. Gawan mo kaming mitmong kasalpantayanan, babiye pansin, king pangayat siyum, pot ang tatanggapan da ka, kikya kaming pamakinabang. Iti adwan me kapamalataan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Malo kang anak mo, Jungeni anak mo, tinapeatalang, karelang yayampang, bunga ni magan isipan
Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katandaon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan ni saning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyo, king kasaplala tamo at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o mapamakalulong Ginu, papagbanalan mo sana retingain, at bustan mong kaya kang spiritual ming sakripisyo, gawa na kaya ngalangang gangain kaya ka, iti adon mi ka pamalata ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginoma na tilia kaya kayungan, At kaya ka antimo rin. iyat nayo reng puso yo. Makayat nano king Ginoy. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos ing alangaga at lubos mayupaya, kapamalatan ni Kristong Ginomi. Pupurianda ka king lubos maragul latula, kaniting panahon ning pamanyubling mebye, inyang i Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Giyawa na kaming anak ning sala, king pamangabangon na king alanganggang biye. Biklat ne ing pasbol ning banwa, bantanggapan ing tapat mong balayan, ing kamatayan na king krus, menatbus king kaya kaming kamatayan, ing pamanyubli ng mebye, mebyeya, king pamibangon, king bayong biye. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayune ing mabilog ayatu, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuknang ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, Ginoo, Diyos mayupaya, mitnuyay banwa, tinlabwat, king kekang, ligaya, Hosana, sana, king kakatas, katasan, wanyay daratang, kilagyo ning Ginoo, Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malialang katawan at daya, ni Ginuming Kristo. Bayam mi daon ko sa ngalupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa kaya ka, piraso net binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ing kanaong katawan, ami daon, para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba ningapunan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ing anakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Dapto niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ng kasalpantayanan. Mi Cristo meteia, mi Cristo meteia, mi Cristo mabieya, at datang yapa. Inyang ngeni gaganakan mo igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapyan ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyeran mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, hingi kami sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpa sa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo,
Din kaya kaming kakaluguran na sasaup, saup, para king kaya kaming mahayap apamyabiyabe, king lagyo mo gino, king kasuyuan at kasalpantayanan. Lalong-lalo na, kaya kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mo nalaman ni kapatad ming pepaynaon at manenayang subling miye, ating sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye, alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indo ng Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at idupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamalataan ng Yesu-Kristong, kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning balal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Maustamo, king Josig pa, king amanong, tiro ng Jesus kaya katangan. Pamiachubanwa, misabanyay lagyo mo, datang ke kami, ingkayayan mo, mi pamitwanyay loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamitwanyay loob mo, ing kakanan mi, king yadowado, ibiyemu ke kami, ibiyemu ke kami, king adongeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karimi kasala ke kami, emu ke ibay, sa wukin tukso, nunay ikabus king maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasupan ning kaya kang pakalulu para at kaya mikabos king kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan din kaya aming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimorin. Bakit tapo, miga kami itong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan kakaluguran. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakalulwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakalulwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiyay mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, ngayon Jesus, sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuwan laring mayawos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako po matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Tapot ing pauli na ning penandit, era ka atanggap king sakramento.
Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Ing kabiasnan, nanun kabadugan, belwang mata salita ring angeles, nung ilugod ni bekin tao yang magna, tukil yang matni, kampanayang mangye. Kasal pantayan na nanungay biyena, bundok laman di nga lipat na lugar, nung anak kalugo di damong ke manimbe, alang kabaldugan hindi patku. Ing lugod mapibabata, ing lugod lubos king ganaka, e may mut mapangadiriya at matas, katulaning tuto, kalungkot ning marong. Ing lugod deya pa'y sawol, manaligya at alasal pantaya, into nalugod at sayang magwanta, into nalugod alanangga. Orasyo Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi kaya ka kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 na migdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamatay ka rin dakal tao. Adwan mi ngeni kaya ka, ing baligdan mo kaming mitmong lugod, yat chat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alinan mong kapanayan, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin nila ring manok nangan, mamuntukan, king pambansa at lokal, para king kakayap na ring memalen. Bendisyonan mula ring sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila rin doktor, narsis, ating sablang dilingap ka ring misalunan. Ban makasuyula ka ring masakit, kambening beluan at masabal. Pakamalan mo, ing karelang kalausan, kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, ing pamagtagulaling da king karelang sarili, king pamagdingap ka ring masakit, e mula paboren miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumaya plasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula ngalanganggang kapainawan, detang miyangu abye. Pakamalan mo kaya kami king grasya, kaya ting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap daring sabla, ban makasahop kami king metong at metong, lalo na karing mangailangan na pakakalulo. Manano sanang pauli daring masabal at pamagmalasakit mi king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tarian mo kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na ning kayupayan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na Hindu ning Diyos. E misana pasiwiling aklis mi kaya ka,
king kakulangan mi, nunay bagkus, ikabus mo kami, king sablang panganib o maligaya at kanwanan na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oig paming malugod, mananasanang iting Eukaristiya, apig masusyan mi, bilang kapigaganakan king kaya kanganak, sa upan na kesa ng sumulong king lugod. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dakal po salamat karen kaya katang EMDC, may goffer po karen porok sais, asinaw pat mi down king kaya katamong ika-pitong aldon kaya katamong novena. Bukas po yung Taulina, kasyam na po king kaya katamong Sabado na po bukas na. So that would be the last. So it's already the 8th. This is the 8th and that is already the 9th para bukas na po. So dakal po salamat king kayong pamanyimba at king kayatang pamidaon. Bendisyonan da kayo po at king kayatang pamilya. Ing ginoma natili kay kayungan. At kaya ka ante mo rin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kay kayong pamilya. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbalal Espiritu. Amen. Ing kayakatamong misa, midaon eh. Tumulot tamo, kakaluguran na katang Kristo. Maging may kakaluguran tamo naman sana. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Itamuin kayang balayan, ikaw na kayang mapastulan, pagkatipon tamo